I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi serijal za Minecraft. Danas je novi serijal Braća Endermani! Oh yeah! Dakle, ovo će prva epizoda biti za snimanje ovih kuća. Ovo je moja kuća. Ovo je njegova kuća. Izbrisao sam mu igrice, tako da više nema igrica. Dobro, a sada idemo da vidimo moju kuću. Ljudi, sad vi vidite, ovo je starudina, bukvalno je jedna ogromna starudina. Ali, vidite ovaj prolaz, utićemo tu. I tu je moja tajna kuća pod zemljom. Da, LCD-TV, koji može da vam, koji je veoma velik, imam krevet i boju kao Serbian Games BL i chest. Okej, pustite ga. Okej, sad da vam pokažem moj komp koji mi je doneo moj drug, brat Enderman. Mi je doneo moj omiljeni komp. Au da, i kupio sam novi laptop gdje možete skinuti bilo koje igrice. A sada ću vam pokazati prodavnicu gdje mi sve kupujemo. Ako hoćete da imate sve ovo, samo se teleportujte do mene i dajte mi ad, ja ću do vas da se teleportujem i vi mi dajte ad i tako to. Okej, mi smo braća Endermani, tako da idemo zajedno. Da, možemo da se teleportamo, to je valjda nisi zaboravio. Da, ali ja nemam dovoljno moći da se teleportujem. Ja sam se teleportovao tu za. Fuck you. Okej, stani. Dajte dolazi vamo, ne tamo, Zbunjen sam, stani. Aha, okej, evo me. Braća Endermani su stigli. Idemo, evo je naša prodavnica. Samo što je to neki onako drugog placa. Zdravo, želim da pokažem ljudima, vidite ljudi, dakle, smijem da pokažem ljudima moj novi iPhone. Ovo je moj novi iPhone, ljudi. Brže! A ovo je njegov Samsung Galaxy. Ovo je najbolji telefon na svijetu. Ja sam izabrao iPhone 6. Ja sam 15 puta 42 je ne znam koliko, baš me briga, sad mi je muka da računam. Ajde sad peđe dalje. Drži! Pa to je moj iPhone. I ako želite još ovakvih serijala, samo javite epizoda trolovanje braća Endermana. Nisam ti dao da ovdje putem. Dajte subscribe i tako dalje, share, komentar za novu epizodu braća Endermani. Tako da se vidimo u sljedećoj epizodi braća Endermani. Pozdrav!